پشتی کو لچند سالên borî li çend gundên devera Amêdiyê bi taybetî gundê Hevinka rêjeka zûra silkan berhem hatin, di ev sala da rêjeka zêdetir hatbûna çandin û niha da berhemekê herî zûr berhem hatiye. Berhemê silkê yê boş e. Çunku bû çi yê boş e? Berî nûk hejî hezal em wan silkot kirin û em gelek sane tanna vî gundî silkot kirin. Alemekî gelek rexbetser hebû, gelek hejêke ev sala فلاحت ویره پتر همی سالا سلکت کین و ولاترینش همی سالا بر همه که گله که باشه و سلک فیقیه که زوستان گله که باشه بو انسانی بو ایشو بو درمانو سلک گله تشته که خوشه و ام سلکو گله نعوت شد کن خوی هندک حسات کلینن گل کلندات خون هندک هیت کنوت کنه گل برنجی و گراره و هندک کنه گل شرب و افکو سورد بیتو خوش بیتو یا حکیمه بو سینگ مروی بو ایشو گله که خوشه آن همشی گله حجیت کردن همشی گله کت کین الدستپêka werzê buharê dest bi çandina silkan dihête kirin ta ku werzê payîzê dest bi înaneder û komkirinê dikin. Çandina silka em misero çînîn tovkê dî hovênê misteldegir bin tazî pê teqrîben heto dîte serê heyvosê çor huso. Şinî dê misero înederê dê beyne nov zevyo çînî bîstano. Dê çînî heto dîte heyvo heşt û neh û deh û heto dihête heyvosê jî yanî xwedgirin. يعني السريع بهوري تقريبا حطيت بتا نبروز يجي يعني مين انتظرني بيه والسرقه بيدك ايش قالك اخو شهندي بلا السرقه كو تشرينا علماء حاجات كاتن عاود بما قالنات كان ما كيما كان بس هبل بلا علماء شتر بلا ياخذوا نوكا يعني طلعوا عم تظني بيه هم يعني خنو قالن gelek heza hawlatiyan el sersaltkên vê deverê heye. اجبر هندê di ev sala da rêjeka zûr bû deverên dî hatiye hinartin û hewl dihênedan salane rêja berhemînana silkan li vê deverê zêdetir lê bihêt. Dildar Arif Kursat News, devera Amêdiyê.